Dogan. Ini namanya Bukulah. bukulah. Ya. Oh, ini bukulah. Dari daun pisang nih. Kalau di warung kan pakai kertas itu, Ustaz. Ya. Udah bungkus. Ini kuah belangong. Kuah belangong. Ini Bunga kates. Punang kena. Hah? Urap. 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 Kates tadi. Ini namanya hidangan maulid. Begini orang Aceh memuliakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dogan. Ini namanya Bukulah. bukulah. Ya. Oh, ini bukulah. Dari daun pisang nih. Kalau di warung kan pakai kertas itu, Ustaz. Ya. Udah bungkus. Ini kuah belangong. Kuah belangong. Ini Bunga kates. Punang kena. Hah? Urap. 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 Kates tadi. Ini namanya hidangan maulid. Begini orang Aceh memuliakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.